Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Ustaz Malik. Saya orang Kedah. Hari ini saya nak share sikit berkaitan apa cabaran kesihatan yang saya telah alami sebelum inilah. Selama 7 tahun tuan-tuan, saya terseksa nak ke toilet. Sebab apa? Sebab najis keras. Kan, dia jadi macam sopa tai kambing gitu. Kan, dah lah keras, tajam pula. Lepas tu bila kita membuang, saya membuang, keluar darah menitik-nitik. Itu yang menyebabkan saya takut lah. Sebab hasil pembacaan, kalau kita dibiarkan lama-lama, boleh menyebabkan jadi kanser. Jadi kan tuan-tuan, 7 tahun tu memang saya azab sangat, disebabkan ganggu kehidupan saya lah. Jadi itu cabaran hidup saya lah kan. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, ialah saya dapat bertemu dengan satu produk prebiotik kan, brand dia lah Nutrafiber D+, dapat menyelesaikan masalah saya. So sekarang ni mudah nak ke toilet, migraine pun dah tak ada, GERD pun dah tak ada, gastrik pun dah tak ada, tidur malam pun selesa, Alhamdulillah. Wajah makin muda, Alhamdulillah. Ya tuan-tuan, jangan tunggu lama-lama, dapatkan Nutrafiber D+ ni untuk settlekan masalah sembelit anda, masalah usus. Okey, klik link kat bawah sekarang juga.